mhlambe ngingathembisa ukuthi mhlambe eminyakeni olandelayo ozayo mhlambe futhi ngaphinda ibuye ingoma yetafula ngoba ukwakha into endaweni ehlanganisa abantu ngokuhle ikhona engikubona ngathi kufanele sikwenze ngoba ongizwe kuze kube khona lengoma sasiyobeka iqhawe lesizwe lapha ubaba uNtshebe Khuzwayo ngokuthi sebenyathele ikhonkwaneni ngathi bafowethu maniqeda lapha ngicela sidlule ekhaya nje akukho enginakho kodwa nje ukudlula ekhaya ikhona okuyokwenza ukuthi abafowethu bazi ukuthi indoda nakho la ikhona masifika ke ekhaya ke ayisa kwamnandi ke sayibusela kwagcina sesigida ingoma ichunuke la khahlela itafula yo waye khahlela itafula ngomthetho ayisicasuke kakhulu edindwe umfoka amanqele elokhu ephosile umfoka akuphosa kwenyathi ngale wawa ivuka icu ngapha ngithe ngibona ngathi ukuthi lale phambi kwami nama ngazange ukuthi kwabanjani ngeke ngichazele ukuthi wangikhahlela kanjani kwabanjani kodwa walima wasikeka nje ukuthi phela kumuntu oyinxele yonke into yakhe ngithatheka ngewala iwala phela kube walima kokunqamuka ibhozo yebo awunqamuka ngobhozo wathi ihuzu hayi namhlanje sekusakhele into enkulu ngiyakubonga nje nakho lokho ukuthi amaqhawe adlule ekhaya kuze kugcine kufika kulesi sigaba esikusona namhlanje ngamafuphi eqhawula kethi uvezela umuntu osekhaya ukuthi ukube mhlambe ungizwe umchuno akalimalanga ekhaya kwaKhenyeza ngabe mhlambe lengoma namhlanje itafula ngaba yikho iqiniso lisho njalo ukube ungizwe akazange lemali okanye azange liphihlize itafula ngaba yikho lento mhlambe ngithi ukungena ke kwabantu abamaqhawe nabamaciko kuye kusebenze ubuciko kulento yengoma yetafula ubuciko kanjani na ngoba kwangahleliki ukuthi kuyokuba nengoma kodwa ngokuthi sibonile ukuthi itafula lithe mali limala labona abantu abaningi einkundleni hayi sasisibuka njengamaciko ukuthi yini esingayenza siyenzele umphakathi waseQhudeni njengendawo engavamisile ukuba nemicimbi engavamisile ukuba nezinto eziningi indawo nje le enganakekile ngoba izikhona ingoma ezinkulu njengakongoma kwezolonke lento ngizama ukuthi amagoso akulendawo kwazi ukuthi kunendawo yaseQhudeni enamagoso akafuneka ayayele engomeni enkulu kazelonke akusiyingoma enkulu le ingoma nje yasekhaya lokho engikwenzile ngikwenza ukuthi ngiyafisa ukuthi ngi-introduce amagoso asendaweni engomeni kazelonke iyona ngoma enkulu ingoma kazelonke edlula zonke ingoma yikho ke okwenza ukuthi nami ngithi ake senze lokho okuncane mchunu maniza ngoba nafika ngomnyama abantu bendawo bengazebelwe nami bethi amaqhawe swadingayo kwabona wafikisa ngomnyama ehambe ngomnyama yikho ngithi hayi ake ngihlanganisa amagoso endawo lawa ambala akhonile ukuphumelela eze umacingwane lethi itafula simamukele umacingwane mnewethu mhlambe uqhude lo ucela umthandeni singabona ayi asemaningi kakhulu amathemba ukuthi sangabonakala okay mnewethu mhlambe amazwi okuyibongela emphakathini walana lapha eQhudeni emshwansizwe njengoba uphume ngobuningi bawo mhlawumbe uthini kuona kuyimazwi okuyibongela ezoJefferson because even ukuthola kube nzima lokho abantu bendawo beshutana nawe left and right yabo but ke uthi amazwi okuyibonga ngathini wemfowethu angazi ngabonga ngithina ngiqale nje ngibonge kuinkosi yesizwe yala kwaSithole uJobe ngithi nje Jobe Mthembu weGubazi ngiyathokoza kakhulu ukuthi ungiphi ithuba elincane lokuthi ngikwazi ukuhlanganisa abantu ngingilutho ngumfanyana omncane endaweni kuye kufune makwenziwe izinto ekanje kuye kufuneka umuntu angathi unamandla yabona ophethe okuthile mina ngiphethe lutho ezandleni yimi angilutho endaweni ngumuntu kazana yabo ngiyabonga kakhulu enkosini ngibonge kakhulu isizwe senkosi ngoba siphume ngobuningi kangaka lapha ngicabanga ukuthi nje umbukiso uyakwazi ukufika nala khona abantu bazobona abantu ukuthi abantu bebengiphumele kangakanani kuyisibongo esikhulu alikho igama elidlula ukubonga ngabe ngiyahlobisa kube likhona igama elidlula ukuthi ngiyabonga njengoba ngisho ukuthi nawe Bhanyazile mfoka Mbatha njengoba ula ngiyabonga alikho igama elidlula ukubonga mnewethu before sifike la ngathi menzela iline up noma yaqoqe bazobala kuvela amagama ezinsizwa afana noThibela uLimithi bane bavelile but bese kuvela inkulumo ezithi kungathi lengoma yetafula ingathi ifuna nombango okhona nengoma ingoma kazolonke mhlawumbe mnewethu lento ithi mayivela kuwena ivezo balandeli indlela ehlukahlukene ifike kanjani kuwena and wathini balandeli masikandi abakholwa ukuthi into mayenze ngosuku olodwa noma yenzeka insuku elandelanayo leyo nto isuke inembi phakathi thini ubona yabona njengakusho umhlonishwa kulokho angeke ngize ngilwe noGwazela angeke ngize ngilwe nomcineka angeke ngize ngilwe nabahleli bemicimbi ngisumhlelo omcimbini mina ilokho engikwenzile ngibuke ukuthi le ndawo le ingoma yakhona ayikwazi ukufinyelela kongoma kazolonke ayikwazi ukuhambela indawo ezingaphandle kodwa sinayo ingoma la kwaSithole enkulu kabi
yikho ke ngisho ukuthi mfowethu abalandeli nabantu abasebekukhulumile abakhulumile angeke uJaiva simnike wakwezwa ukuthi uqophisana nobani akaze qophisana namuntu futhi ngiyohlezi ngibahlonipha abaholi bengoma kaZwelonke akusikho ukuthi bengidelela ingoma kaZwelonke ngalokho besikwenza la ukuthi nje ezinye izinto ukuthi mawubuka ubona ukuthi yazi leli thuba ngalisebenzisa makuvela izinto ethi umculo hayi mfowethu ngicela ukulethe itafula ngathi mina hayi mfowethu asibukusaneke ngoba nafika ngomnyama nazi ngihamba ngomnyama ake nifike kukhanya nabantu bendawo benibona ase sibiza amagoso ke nje amancane ukuthi akube khona okwenziwayo kubonakala nakule ndawo ukuthi uma kwenziwa ingoma kaZwelonke amagoso amakhulu anjenga amagoso amakhulu akuyingoma kaZwelonke nabahleli bawo ingoma kaZwelonke ngiyafisa ukuthi mabe hlela ingoma kaZwelonke bekhumbula ukuthi kwasithola eqhudeni ikhona ingoma bedonsa noma ngaba amagoso amabili nje bethi nje sicela nje igodo ezimbili kwasithola la kwasithole indawo yamaciko